isa cia Vilingi Wa Mauvoo. Wa Mauvoo balanseli likamwendo wa sawe na nusu nasama Afrika ya umiloni wa swati data dena mchetu wa tani mayuru Kenya ya Sharonila na kutalila Mauvoo kwanza ya mepo nitofela MAKENZI kwa mtuka nani katiwala mlengete wito kiwe chao ala tukumbanesye ne bamwe na MCA kwenda nzama ya kuthirikia misala ya thukumi SRC idhinikie misala yo. Munini wa gavana Masako kutuangelisia ukiakisio kwa musi wa Gideon Mutiso muyumbe wa mbebyu yata. Mutabania Paul MAKENZI na muka kuendea kusiwa serikali itwaisi ukunikili. Na kupet Masako kuleana na wenekethio wa thukumi kutilo kilungu cha katatu kuthiwa lanioni wa nyumba. Vilingi Wa Mauvoo. Musesia ni na udho changu manyedhe na tuyatia ni andhini wa Facebook ni Mutongo TV. Amwe maamemba mabunge ya kaunti ya Masako ni makuli ya serikali kuisila kwanza ya kudhinikia maundu mamisala ba Kenya SRC ya ilie maundu mandibisi ya MCA ba Kenya na ingi kumasovisi ya kinandu cha World Development Fund ota atongoi angi ala nikana kumatonya vya kumadhukuma enendi undu vailete isioni siya nduani nundu maweta nimo mewa kubi na mwenendi Daniel Mongela nukutubingo ya Vilingi Wa Mauvoo. Mainena na ndikima Mauvoo musini wa Masako MCA ni maelesya wathukanu na atongoi alangi momethitwe meavathule na kwiva wandi vinini unula wende na kuete ukuno kwa uthukumi wo nundu maina utonyi wa utethesya mwene nthi isioni sya ndwani kumana na misala nini ila makwata na kwitha matena inandu si mwana sya uthukuma mwene nthi usu kwa kubisi ndu sionthe pandu bambe kuripotiwa ni kwa MCA. The same MCA no we mundula uteki nandu. Nitwizika na maofisi ya langi noewa amwe mena kinandu cha affirmative action ange mena kinandu ta ofisi ya governor wa kuimplement projects na even Musumbi na kinandu chake nitwonie ma senator mayete kinandu cha oversight. Mundula wa ilo thisi ndu ni isionthe ona ziathi cia ngone mwaitu cia mathiko ni MCA. Lakini mundu usu expectiwa kumya mbesa isu sionthe katini ka musala kala ukuibwa. MP ni 49% ya musala wa president. Aundu wasya musala wa MCA waeleuswa 49% musala wa governor. President zilono ndotumana kuwa kwa usugoi atuma MCA. Deputy President Ragji zilono utumana atuma MCA. MCA akatuma wate na kindu. Onabe kindu kingi mkutana wetu. World Development Fund. Ayumbe manokiti ya CDF ningana basari. Tuenda nikana MP ya inengane basari ya ngilie 10. MCA na kia nengane ngilile. Nikana mbeza itethesye andu maitwala mekundi. Lakini aundu bewa andu masa kuwe thamthatu umone wa waminiwe. Tano kilo bodyguard na 10 office na sindu mingi. MCA mwe awatilo. Ona mbeza siangalile tuneiwe ni kwati umwe koti ila si andu ala meyulu ona sia president na MPs timbumye koti niki MCA uthina weweka kwa onenyu enendi ti mukulia mwambe othiana kana kwa kweli kila ti ukulia kana neki u make sense ti undu wa mabuma itu lakini nundu wa mukaukite kwa na niasia nenengo kindu kwanza ngunenga ngunenga wesia. Nake MCA wa Mutituni Joana Munyao ndaelesya ethi wa serikali ni kwithukisya kiyo cho mwene nthi etha tuna ukwata maendeleo kwa mituki nundu MCA ethe na kinandu ki mwana cha uthinikia mavata ma ene nthi wodi ni sionthe va nthi ya Kenya. Nitwithetwe na challenge na nitwithea na challenge ma MCA across the country nundu wa kwitha nitwendekana tu oversight na tu oversight tutena kinandu wenda uthiukite oyetia kura oundu MP ukuthiuka yetia kura
na ye andu nga mwaki andu nga mwinzi ya kiguba nga mwaki ya kilaski nga mwinzi musawisi ya lelu nundu nukunengwa CDF vile vile ngavana nuthiuka ayeti akivila akazia nga mwiko na mwene nthi amina utunyiva ithionthe etha ayetele MCA amuthukume. Daniel Mungela, Mutongoi TV, kumava kauntini ya Masako. Atongoi kibuthukanio ma kiutiti kuma kisioni cha Yata Masako. Matongoi ni Deputy Governor wa Masako Francis Mwangangi ni mabika musi kwa mututi ya Gideon Mutiso na ula uwae moyumbe wambe wakili mbunge cha Yata kukia kisia ene musi na bala aingi mai mukadhi ya Mutiso ta unaingumba kwa kukitia mbai ya mukamba bamwe na idekasio na mutau winguma wa Yata. Mututi ya Gideon Mutiso na ula niwe wae moyumbe wambe wakili mbunge kiucha Yata Masako ni kanakabikia na kuthikwa kwi muthenyani wa wakatano chumwani ki Ben Musau mwandiki witu wa Mauvoo. Mututia Gideon Mutiso na ulani wae mbunge wambe wakili mbunge cha Yata Masako ni wavikia kukathi wani ndongo ikivathukanio cia kiuteti na ila sivikite musi kwake kwa utongoi wake musio ivindani ila wae mbunge. Mutiso ti Mutiso aiti wa former mujumbe wa Yata. Ni ngumba a national hero. Na ndo maitwe maileto managana wa katano ti mbweti yuko thika an hero. And the hero ni ngumba na ngumba wezu ando makenya makembwa onthe mokete sabali ni kuoka kumene matu. Na ninge nundu nguona preparations nisiende nesa nikukulia ando maitu mayata ando maweu ando maukamba onthe tuke wakatano tuke kuma cia ngumba wa itu. Aingi mo mainena nimemolilikana Mutiso kwa mulati wake wo wa mutao wa Yata maiweta tawatethise wia wavata muno kwikithia ni wakwatikana ovamwe na kukitia itheka cia Yata. Ngumba wa itu Gideon Mutiso taeka tiwe umonde timwe tinene ya mutao wa Yata. Taeka ting Gideon Mutiso tiyemga na constituency ita wa Mazinga. Taeka ting Gideon Mutiso tiyemga umonde kiwuke chumeta ba thika river ki kalika mutaune kiende tondo balani kinina kidela na choselela na bala tobikite ko te Gideon Mutiso yi ngombao na uteti wa utetea andumayo ni wobi wa miaka mingi nondo wa utetea andumake nondo wa utetea itheka sito yodho na atongo yala tekwo ithita ate bani te committee te ugitana no ngiwe itheka twasisi andola tasiwe miaka ile twasiwe yitwethie mundu waungamie na atete andu mayata mpaka Yata yakwata ndaia na nienda ukulia ithia la yuti balatui nikenanga yatutethie miaka ni yitu nikenda withie na itu takomana nundu tutona kutetea mundu wa Yata tumutete nikenda nziao ila siukite itona kwa ukethia nitona kwasia ila atongo yasuma maobisini ila monie maundu matona ututetea nawo ni matuteteiye ni asia andu malilikana wana sindu ila nze omeka Mutiso ni waungamie na atete andu mayata na aungamana kati waile kuoso siendo na itule chatwae lakini aungama nikenda kabikie kuona kana andu mayata ni makwata kila menda nyini asia tatongo iki kila ne nacho eka maundu alangi maingi nienda ukuli otongo yola wibo oyu atongo ila mebo ma county ala mebo masilikali la nene mundu alilikana wana kila wikite kiseo tose challenge kiu nikana tukabikie obuku mandu maitu nesa nikenda one wito kwitha utona kunenwa na kuandikika bandu twendera obuku mate kwa tene nikenda twa account yitu Masako mbe nondo mundu athie weka na kalonge thia weka ekino kikunika andu kyailite ko nenda ukulia kwa ndaia nikenda kila mundu onthe alikon board gavana waitu no kwa nesa na David gavana kadukwa nesa na nienda walangi on the medical twa Masako mbe oingi nimeweta Gideon tawatethise wia muito wa kuikithia mbai ya mukamba ni amesia isiitwa Murutia Gideon Mutiso ethikwa kwi muthenyani wa wakatano chumwani ki musie kwake utoini wa Kakumeni Yata county ya Masako. Gelivote ya Vilingi Wa Mauvoo, Mutongoi TV, kumava Kakumeni Yata. Nyenitawa Ben Musau.
Mwisiliwana ula ni mutabania wa kanisa umwe ulawi na miongamo mnyumu ya kindini Paul MAKENZI na muka wa Keroda Mumbua Maweu vamwe na angi 16 nimekwendea na kusiwa ni maofisa mapolisi kwa mithenya ingi miongweli na itatu silikali na maofisa alama konetwe mayendea na kumanya undu wa kumuskatia ena anyanya na bala mailite uskati wa kotini wa Shanzu. MAKENZI edhitwe aikonanwa na kilingisi cha mi ilae kubukuwa Shakahola kuya Kilifi na bala withitwe ikonanwa na kulasimithia athaithi kutinya kuya nginya kutiwa ni thayu. Angelina Mose ni mwandiki witu wa Mauvoo. Ngaliko yosikata ni ina kule koti uwa Shanzu kumusia MAKENZI muka wa Keroda Mumbua Mawoo na esililo angi 13 kwa kilungu cha methenya miongo kenda ni kana kutoa isiokuni wake iko cha Shakahola. Itina magistrate munene kotini uwa Shanzu Yusuf Shikanda kwithukisya ngaliko isye ili chumani kivitu umuthini wa watakana uitwae kwani ye uyamba utuma koti ule cha esililo kwa bond vala ume mamulo wa esililo kusiwa kwa kilungu cha methenya miongo 3 na ila ikuambia kutala kuma matuku atatu mwaini ila esililo mavikiswe kotini uwa Shanzu. The application by the state is allowed pursuant to Article 49H of the Constitution, Section 36A4C of the Criminal Procedure Code, and Section 334C of the Prevention of Terrorism Act. B. The police are hereby allowed to hold the respondents in detention for a period not exceeding 30 days from the 3rd of May 2023. Esililo ni makwenda ya kusiwa kwa kilungu cha methenya mbeange miongo ile na itatu iseseni kivathukanisia volisi kauntini ya Kilifi vala ukuetakana makanenga wivusiwa kukwatiania na mawakili mona andu mamusi. The respondents shall be detained at the various police stations as proposed by the state for the period aforesaid. D. The respondents, while in custody, shall at all times be treated in a humane manner and with respect for their inherent human dignity. E. During the time of detention, the respondents shall be granted reasonable access to their advocates and family or any other person whose assistance will be necessary. The access will include the right to communicate privately with the advocates. Esililo ni makwithwa na uthasi wa mikumu kanelie kwesila simoni kana mundu ungi ula makwenda nthini wa kisese cha volisi vala makwithwa maende na kusiwa. The respondents shall have the right to communicate whether by telephone or other means with any person of their choice, and the persons in charge of the facilities at which the respondents are held shall facilitate the communication. Ingini wa kufikia kukwata akiyo ya uima wamwe kwa kukwata uitika vindani kala mawa ingi Shikanda ni wawetakana edhiwa ngaliko yosikata ni ikenda methenya kuongelwa nikana kuendea na ukunikiliwo makala asimika kuthacha petition ingi kotini na kuweta vala ukunikiliwo uvikite. The respondents shall be accorded medical examination, treatment and healthcare whenever such need arises. H. In the event that the state shall seek an extension of the period granted herein, the state shall be required to submit a report indicating the general status of the investigations done so far and what is left to be done. That is the ruling of the court. Matuku elimoini wa thansatu ni Paul MAKENZI muka wa Keroda Mumbua Mawoo na esililo angi 13 makasioka kotini uwa Shanzu ni kana ikwani yo evikie kwithukiswa ingi. Ngilivotia Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Ukabindani ka serikali yendese sabali wa keli wa kubukwa meya aku ya mutituni wa Shakahola kauntini ya Kilifi. Obisi wa kutetea haki cia mwene themosini wa Kitui ni wenda serikali kuthocha asiaisa kumandi sianza kana foreign observers kutethesia serikali kukunikila umo wa ikuo cia Shakahola ni kana misi ila inakwati ukuno ibikie na kukwata itumi beani cia umo wa ikuo cia endwamo. Onesmus Chalo nutumbanisi ingewa. Vindani serikali itoa ICSS ya kuvikwa meya ku Mashakahola kwa kauntini ya Kilifi. Afisa kutetea haki cia mwene thikuma musini wa Kitui Isaac Mutinda ni wakulia serikali kuthocha asiaisi ya maukunikiliwa ikuo kumandhesia mwingo no kana enembe alama na kwati ukuno wa Shakahola mamanye uma wa ikuo cia endwamo. Mutinda inena Mutongoi TV ni waweta enembe ni maile kumanya kila kina akiteki endwamo mutituni wa Shakahola na vena vata wa asiaisi ya kumandhesia mdhakulikilila batani na kukunikila meya aku Mashakahola. Twenda ugo kumandika ndo bwana
kuno tukulio na serikali na batonyeka ikabikia ku fight asia kana akuni kilimake mataifa ma akuni kilondo sunesa oketha ni matethewa nikana mwene nja ketha eno wo muyanu yo lwakela kende nikala jeki kitebu kigere chende bantu bangi kana ketha chende ako ngibithilite ne bailite mbodili kuni kilasio ndika kuni kilondo su nundu na wo kwa enensi nundu kuneta nongo nando ni maiti ando mo matesi njo chende ya matesi chende zwa na nundu no andu ingala batokeza musikito ndo nusu Mutinda nwaweta taavisa wa kutetea aki cia mwenembi enembi alama na akwatie ukuno ume na aki ya kumanya kila kinatumiswe endwa mawamatiwe ni thayu agenda serikali kumya uthasio kwiyandiki Ma Mauvoo kulika mutituni usua Shakahola pamwe na ndongoi kuthima kila kithitwe kiitwa icio Shakahola igweta kusia andiki Ma Mauvoo na ndongoi kulika mutituni usu ni kuvata enembi alama na akwatie ukuno wa Shakahola mikwata akiyo ya kumanya itumi ili inatumiswe endwa mo masya mathayu ndito kwenda aki manike ande kwenda uo manike kila mundu rono sisi no ilone ngo mwana sisi muno ngenene ali Ma Mauvoo andi Ma Mauvoo nundu andu amamo we ninsa no maile kwithobo nikana ketha ni ma sisi ondu andu asu kila jende ku ni chao nikana matunengo bo ola mometi from the ground we kwithia pia nete kwikia kila monie na ondu kebwana na kigogela kikikite bondu kile ni chao no malike matunengo different report okethia pia tono kuru yapo na mathina ngemobo ona wiyovo Mutinda nwaweta kwithia katiba kanenganite uthasio vambi ya Kenya serikali ya Kenya ni ele kuosa matambia na kuthima undu maundu mothaithi motwa iwe makanisani misikiti na kundu kwa thaithia na hethiwa ve amwe uthi ute na maundu ma uthaithi mayoswa matambia makimia ni kwithia Kenya pena moyo wasia kana mundu no ilo thaitha undu no kwa freedom to worship yepo na katika freedom ino ano ni mathithite ngai na mathitha ndebili na mathitha kila kindu kundi si maranjoreti ni kana ando mathithe ngai kana mathithe ndebili mathithe chao chano na kwase ni kana ukunikili no ele kwekwa uketha thaithi etha uthaithi motarara wa thaithi no mathika ndo anatuma thaitha na mathitha chao na meka atetha mena siko cia kumesia mwenendi kana kiko chako pena mwenenzi makose tabia kemea ila yoso ai na mundu abayoreta raisia mundu loki Mutinda wakule serikali kutwa isio kunekiliwa ikusia Shakahola kwa wiki kumunene no kana misile na kwati ukuno u ikwata akia endomo na ethiwa ve umwe na maviti makwithia anothothe iku isu ayoswa matambia makimia rights sia mundu nengana ndokuma kwanga yetu ni kila mwana ila haki yake na right ya ndola makwite itona kuoneka serikali ati olawuo iko kwatia nikana mundu la usikire na kendo chu etha bene evidence atwa kotini nikana kikuoneka na akioneka tu uwoki uminito manika na maniko kati wakwanthela elite uyo kaivindani serikali kiendesi kuvukua kwa savali wakeli no kana kumanya uma waiku sia NMB Mashakahola ndilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Netonesmas Chalo Asungi ma kitheka cha B2 ranching scheme kaunti ya Kitui kisioni cha Kivandini mubakani wa Kitui na Masako ni mabithukiwa ni nguthu ya imwana na ilayisikie ta mubila na ilasiethitwe yekela kithekani kiusi na miyo myai ya kau ikakomabo na kuuyabo na balasya mumisya mwethi umwe kwa kumutemanga mutwe wake amwemo ni mekiwe mbini ni maobisa mabolisi na kutoa wakiseseni cha bolisi cha Kanyonyo na alangi kusemba na kwa ya mumbini Ben Musau umandiki wetu wa Mauvoo. Kithaka cha B2 ranching scheme na kilaki kauntini ya Kitui na kithitwe na kikosi ya ngusanisio kwa vinda ya keli ni che kombilwani thina na valangu dhuwe mwe aimwana ivikiye na uvithokia mwethi omwe na avikiya kumotia na maumisie mai makutemangwa na umundi nasa ngulubu ile chipokutana cha velani ngulubu ya Angola na ngulubu ya mwanya na monje mebitani itepsho kana kilemwe ndiye kele ngikekani na nyeni saniwe kitaka kila mekuwania nikitaka kina mwene nikitaka kina lisi nikitaka cha lisi wembitu nyendi ziyu mekula nyeja ukitaka kina mwene cha keli
ni mucio munene muno kwa ithia me kuithia bau na ndora tunengete maithie nundu ni me umate manga ukwacha pe mundu me te mangite pe mu masi unge me bute kwacha iyo mana tithie mabute andu itu izaniwa na maima bena sindu ko kuve ni ngulubu etensio nundu makwithia me ubena ngwa makobena ya tu makobena simu itu izaniwa no ngulubu ya muthembo tutwikana nayo bagithekani ata asungi ma kithaka ki meweta masquota alama twite kithakani ki tamena kavinda kuma mokavo na vala methitwe mayuya kithakani ki na kukoma ovo. Ela twatembea na maafisa ma polisi nitwithia kunukola makoma makiwa leuko na sindu mbingi muno cia mbuta na mabanga na kubika bau na nitwakwata amwe me station polisi Kanyonyo na otondo serikali hizi na kaunti ya Kitui kana kithekani cha B2 ithia thukumi twithite na muno piu ni kwithwa ibinda ina bwitina kana nyene na temangiwe na kibanga na net chenza kama mbingi piu na oyu nilikana ndo nyakweka kana nondo nebo numasia sindu siako ya siana ni siako bala numasia nebo siesa na yikubika bundi amba kotia wia amwema amuika alama atoi cia kiko ki ni mavikia na ukwatwa ni maafisa ma polisi na kutwawa kiseseni cha Kanyonyo. Asungi ayani mamwendanga vana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe kulikelela na kumina thina uyu na mituki undu vatonyeka. Serikali ya kaunti ya Kitui hamwe na gavana Malombe alikilele kitheka ki nondo ithiti na thukuma mbitu na bandu bangi tutona kuthi na ethia sikwata ino sikwita cia mubila nicio inengetwe kitheka ntwele kutabwa ni kana ithi tukamanyai twikata nondo ithi tuthukumata mbitu na tulebo tumasia cia kuya pisi witu tumasia bau ithi kubikabu ni tunoye twikata ithi ta thukumi. Gilivotea Vilingi Wa Mauvoo Mtongoi TV kuma vakithekani cha mbitu kauntini ya Kitui ni nita wa Ben Mosau. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi inge nona kusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na twelito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ndoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Utonda kwitha imonda flat muno kwitha ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele no kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula sembesa ni mazira sembesa wasia wa mwimi. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavuombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811
464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Mukamba ni wese oimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa uiti mwithianu na ndawa siki wa ukunikili wake science kuikithia ni cia uvosia na ciina uthu mwini waku. Nituitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwalwa ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi, Makendo na Kabati, wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzweni, Nunguni na Zombe, wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi na Matiliku, wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga, wakatano twithe wa wote Kasikeo, Tala na Voi, wathanthatu twithe wa Ilopi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthokie maofisini maitu kana utukunie simu kwisela noti mwonza imwe ile itatu kana noti mwonza na noti mwonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Nina udhochangi musaisia tuendeye imwengwatanio ya kutetea mabata maalimu ya kupet kauntini ya Masaku ni aliana na wendekedio wa serikali wa kwenda kutila kilungu cha itatu yuluwa yana cha misala ya thukumi onthe masilikali mebo alimu ni kana kutwaisia waki wa nyumba Mauvoo wasu ni kuma kwa mwandiki munene wa ngwatanio isu kauntini ya Masaku Musembi Katuku Daniel Mongela mwandiki witu wa Mauvoo. Mwandiki munene wa ngwatanio ya kutetea mavata maalimu kupetu vongi wa kaunti ya Masaku Musembi Katuku elesekana ta ngwatanio ino mayisa kwetekela wendekethio su wa serikali wa kumatila kilungu cha itatu yuluwa yana cha misala yo ndaumbula kanani batoneka alimu makae mautetheka nundu aingi mwoni maaminie miako na imalikile sako nisiki vodhukanila simathethe ya sia kutwaisia maundu ta suma miako. Ivye kanangirena on behalf of Kupet members, tiasian no to that bill, and it tabia and my too kana idieti za that ngwatanio na serikali mubango nio nuwetu ukolia MP maitu ndo metha maikuna kura kuwe parliament on the menana kana asisie maikeza kwano na ementhi muno alimu mwaka uzu napitia mbe kwa 2021 tunalo sign witikila noga kuongolwa mbeza alimu na serikali na nundu serikali inawetie kana economy ya otisio ubaka economy improve tuna sign ila tuna metie non mandatory CBA kana idhangu itena mbesa thini hata azia economy ya improve tika sign with alimu maongolwa mbesa chuni yote yetele ona ino yote yetele lakini serikali yo kana skimu inge kwazia yenda kutila kuma misala ni alimu 3% misala yo titebe serikali kana alimu meskim sia kweka maundu mo inikilioti miako skimu ime ameta housing scheme alimu ni medhoa na masako pesa kwa mwetu wa mwalimu sako ila etue isaite alimu miako haka miako na kuna maundu maingi idho kupeti ona itu sako ito ita walimu solidari sako ila niende kutethi alimu kweka miako na maundu wange maingi tina wengi alimu ni moza mbesa bengi makaka na maundu mo kuhusu likali le kutwea ni kwenda iti menenga mbesa nikenda tambi kwithwa ele itwakia teona chukite tutethia nundu ona alimu ingi mena miako ni makite nenda mbesa sio kuna maundu wange niti kana serikali ina mbesa ni broke government na ni kwenda koza mbesa kwa kuimayo na alimu yambio fund maundu mayo chute asia aje imande mbesa kula serikali lenge na umasia na ilenge tetruana zola zumasia mbesa wengi ni wenda amemba mambunge kutethianisia mwana kuleana na muswada usu ndaumbula kana ethe muswada usu no vetukiwa mwene ende na uvinyiwa muno kiukwati nundu kwa uyu mwene nonde na uvinyiwa muno ni wambatu wa koti urotilwa misalani na mathoa masindu kuendea na kwambata indi nitizi kana kuya lot of taxation sinu mbingi mauta mangale na sinu kuma zokono metu kila kindu withia
50% ya wafanyikazi na alimu ila sindu ni very expensive in the market. Aweta kana members of parliament eza ni mwenda kui na waziwa mwenenzi umwe mwalimu idugezi indi mwenenzi kwazia nende ali umekwazia na nitabia maembi maito on mena na senator wito wakenda tenda kuona mwithi na wafanyikazi na alimu katika mbilo ya parliament indi mbilo tiza kwa mbilo nitiza kana kwa funding kwenda weta ili ana pension ila itila walimu nika alima kayibwa na workers nikizo ana eze save ile itila wathukumi nikizo ana ila ingeitwa gratuity ile itila wathukumi na athugumeza kwithwa either mayenda ma retire aliuma retire tikwa miaka 5 mundu access besa isu tikwete kwatia bati yesi da treasury ikagwa 5 good years especially it on death gratuity mwalimu kana spouse wake etwa mwalimu ninyo mune ati yambe zizu ba treasury na TSC ikwa yagwa miaka minini kwa miaka 5 imbesa iti kuwa siangelwa inge tiza kunewa take nasyo tati zitikanenga watika ito nokua matuku maingi yumundu enda kwaka katwika ambie kwate imbeza rigwa miaka 5 esa kwaka chao yu etisia kana ethiwa muswado suno kwesa vetukithwa alimu onthe nimekutwaisya mukomo na kuungamia maundu ma uthukumi workers kana thukumi imanenge mwana malea kweleana na employer kana mundu maandikite in this case teacher service commission for the teachers maandamane na maivithi into labor ilado it was strike so we are not far from there in case this bill sails through in parliament. Daniel Mwankila, Mutongo TV, Kumuba County. Serikali ya kaunti ya Masako nibani kuthayu cha nima ya kawa na ila ikwatitwe ni utalo museo wa enendhisio ni sia Masako kadhiani Kangundo na Matungulu uwanenwa ni obisa wangwatanio sia emiasu kana Principal Cooperative Officer Jacqueline Mutinda ulawa kumana na emi makawa makambusu Matungulu kumanenga kisomo na mawundi sio memwanya yulu wa nima ya kawa na kumaelesia undu ilobia ila kaunti ya Masako ikwithiwa imanenga aimi sailite kwithwa imatethia boni mutesia matumbani sengewa Sawa yo kitongwe size soya kumamanithia enende awetakana ngwatanio mbingi sithitwo itaendenesa kumwana kwithwa memba kana enende ya matethia no tuika mwanu wa kutongwesa ngwatanio ithisio na ingi maundu kautala mendethia wa maendeka kwika nthini wa ngwatanio sosia kumokilia maundu ni makiukwati tuyeka training ya governance kwa cooperatives mbingi sito sia Masako inoi process twambi isio this year na tuenda kuendesya nikaenda within twa tethesia cooperative sito kwetha siese how to govern na simanya meao ilaje boya cooperative. Amos Ndolola ni mwene kivila ngwatanio ya mimakambuso na lama imaka wa awetakana matambia la motrani serikali ya kaunti ya Masako makwata amba umekwatiwa kuongelanga ukwati wona usiathia wakawa kuongela ilo vila makwata kumane maneno kindu chutu ya sasi ya kitu twabasa mononondo ni kindu chambe nikikuongela production kana nikiongela ni majito kindu chake liki kuongela quality iki improve quality ila nizo ito no fetch direct markets kana direct sales ni ila soko simbwe hapo si akawa eka soko ila kawaida ya kawa ila jeba Nairobi oinge kutungwa tina kwa ngwatano ithisia emi na muno makawa Jacqueline Mutinda wetakana sireto muno nengusanizo cia utongoi na kilelo kineja mafunde sengi kwithikana ni metho na utongoi mwailu la rotonya kuvingisana na uthukumiwo ni twanete cooperative mbingi ona cia kawa ciambie tene yoka ikakwa kana ikathela nundu wa o makwani kana o ngusanisio cia management na members na nejo kitumitwa cie busoje ni kenda tuma train mama nyemeao na maimanya kila mundu power sila wena sio maimanya kila mundu wala wake ni kana to straighten maundu challenge kila kinene muno ni governance nejo kitumitwa cie busoje ni kana to kuku ya na inji ni kana kuku ya kulima tuma train mama emikana enende lama imane mayaka wa mawetakana mamiambiye vindani atene na vewa ilwe kaende na usuviwa wikiliana ni ethiwa yote thio kwa ondo mamekwata se vindani atene yoya kawa twamiosele ile kumakula kwina netakwa na osele ile kumakula kwi my dad ai muimi ni waima kawa na nengi muntu sima ima o kawaida ondo kwema wa ela kwikiobu
Najikuma na itu ila taumia maundoni toka ambia we makawa. Itu ongelile kwenda kwe makawa tutumite maundu ala mekuo wethi yani tuike mafertilizer kuseanesa. Hangiro na kawa itu tethia muno. Katuika anesa nundu nyeta kwa ikanzomete sisiana. Elo kethia nengi ni waumeni ni omundu ume. Watu ni ombingi sia mimaka wani vikie na ungama kana kukwama kumuno na makwani na ofisa wa maundu ma cooperative sia weta kana serikali ya kaunti ya Masabuni kwenda na udhima makwani lame kumbelete hithi sia kawa kuitha yucha na kutungia miwe wo sina makwani na nengi kiusu nundu twa chundu weni na nitunengetwe owe ni serikali ya Masaku nikenda withe nitwasisia makwani asu twambo uthiana makwani asu meana ata makobe tuo matethia we amwao nikana tuke na way forward ukemba kawa tuna kamba makosi obetie ola twina kilo ngili mana thanda twa miongo thandatu yuto kwata kilo milioni omwe twemini makwali ala twina mo society meambe odhimeje olete automatically nondo nituzobisia policy ingi kana tu agree na imi kana twanengwa siendoi nondo kaingi kila kitu maatu ikoba society tukobea fertilizer na ndawa tuembwe bebata wosi oka kukoba ingi alama kwani matweka atita mebeka utoni wa memba wamwe na emikwithio maisa kwa atongo yelu alama ta uvitha malio kana me matongo ese wathukanu na mia ona kuikiria kana ne maita uonzo nthini wa ngwatanio cio na cooperative members maito in all sectors ni responsibility ya kuta member wa cooperative kusakua nzama ya mundu wisi na ndo ala mu trustite maurani sindu sienyu nundu mwaete andu mote trust nime umuthenia kwao ela tuthio nyumbani ta cooperative societies tusisi andu ala tusakua twikare tosa usakua mundu nundu we nunu kwitia kivila lakini tusakue mundu twisi twamutie sindu sitununu siaisia kaunti ya Masaku nyene toboni mutisia Munini wa Musumbiri Gathi Gachagua nukomanie nala makonetwe nthini wa mubea wa uimi. Matongoewe ni mwandiki mutinika maunduni makwailia mimea na maundu mani makelo harsama na mwandiki mutinika maunduni maindo Hariki Mutai ofisini wake Harambee House. Gachagua numakulile kutumia ibuso ila yivo nikana kwailia sekta isu na muno kwikia maana ni bata wa bottom up. We must feel the impact of this money. The Kenya Kwanza Manifesto is centered on how the government will play a role of positively changing the lives of people. And this money has a capacity to change lives. It's billions of money. Yes. It's important that the status report be prepared so that the monitoring team from President's unit will be able to go and undertake. Aligning it also with the better agenda of the Kenya Kwanza government is going to be done because we have the priority areas and the value chains that have been picked that are supposed to be prioritized so that Kenya Kwanza is able to deliver as per the manifesto that they promised the people. So we are guided in Nanyuki and we have the 5 areas of which the State Department for Livestock, for example, has been given leather value chain, dairy value chain, to spearhead that as well. Crops as well has textile, edible oils, and other value chains that the area department is aware of. We want the principal secretaries to align your projects with the Kenya Kwanza plan. Food security, universal health coverage, digital superhighway, and the creative economy, and housing. Itina wambua mbingi ila inakusiwa na yende na kusiwa isioni kutoka niyo yu ni watonyeka malelu maingi makedhiwa na wanangiku mwingi na vewailu makadhinikiwa matana ende ya kwanangika uoni kuyanana na amwe maenende kuma isioni siya kangundo na matungulu ala maelesia Vilingi Wa Mauvoo na isioni siyanduani malelu amwe me na dhina kuisila kwedhiwa mananangiwe ni kigu chambua wia wo ni kana edhiwa mbua ni kuende ya kuwa midhenya kauta yukite mbe wa malelu
ala manange kutungiwa withiwa thina muneneko na ala matumia mitoka kukwata wasio kusobithia ngali sio nzia ya malelo maitu ne maemete byo asa ita yebinda ya mota miongo jitu ne thokete andu ma mota na watrosis ya wika wito tiebinda ya miongo jitu kwetha ile nthoku ko tusigwa malelo maitu wasia ku malelo akuma kathithia ma kuike kambwani kobeta mayone lelo sio tinda hao bathetwe mbesa lakini contractor ne ombesa ayoka ito wanja lelo na Isemba ko tusigwe tweko sigwa tukewa maendeleo ne mauma ne twane wa maendeleo na bai maendeleo moto tethia ko tusigwe lelo su ne tumesia customer na ne tumia ithiene kila kingi ni malelwa malikete kuma mokete kana malikete tala makasigwa na mawe zaidi at least ni matuma maybe on a revenue yongeleka ni kwetha access yetha yenzio kwa MCA wito bwana Ndaka nini se no tethetie uya lakini ikanja kuoko na uikwatiania na governor nikenda we zaidi at least malelo ala malikete musini wa tala na moni masaubwa lelo umete mwala we zaidi lelo suna we wasa wanondo mwala ni yote depend ya muno byo kwamboka kwa nye chakwa nikiu mwasisi ambua ni yuiye na malelo maingi ni makuiwe nikigo nito sisi aundu batoneka kwisila obisini wa mheshimiwa malelo asima saubwe nikanando maitu matonde kwitha na nzeo nawo utandithia kwisila malelo ni uyongeleka Musesi handi to saudi umonge thini wa Vilingi Wa Mauvoo nitusiokethete mukamba aisye ngundi yambe neyo kau indi ni siawe tina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wa bukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo mawo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi Wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani nginyamo sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruwanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV gwatanio ya mukamba nitwavika ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masito nitoa Faith Mwende we single ni kaletwa 300 ni single ndio si 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single tuwe mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezu yesu ida wambitese kota kulenda ndinuka bwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kona ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa si yako hii
wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wi vinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda. Gavana support baby sitola mwitana muno mutane idi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndatika miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni vaa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi T-Music yikwetia Karo Mutheo wa Savo Boys Banda. Kukwata wathiuno vinyia star inya noti imwe star inya itatu nyanya inya ash na uyeke apini yaku ya M-Pesa. Itracom Fertilizers Limited yikuete Fomi Fertilizers ni fertilizer ya kiwango cha yolo kondwa kuongela ngetha yaku na thoa wayo ni wianeye mubuko waku. Fomi Fertilizers iseobetwe na minerals kilungu cha 50 yolo yana na puu wa kawaida kilungu cha 50 yolo yana kondwa kusobea mawithiluluko kwa ilia lato wa muthanga na kuolanga acidity muthangani na nosikiwe memeani yonthe. Tumia Fomi otesha ibindani ya kubanda na Fomi kuzia ibindani ya kuimea. Fomi Fertilizers siungua mubango wa subsidy ya silikale vikame beane ya National Cereals and Produce Board uthowe kwa thoa wailetwe kondo waku na uyongela ngetha na baita waku kwa vombe yange kuna simu nambane noti mwonza imwekenda ile itano ile dhandatu mwonza dhandatu. Form ni Fomi Fertilizers. Musesa ni na udho chaingi tuendeye imwe silikali ya Kenya na ila ya Uingereza ni siukwatiania kwa banene kwa ilia maundu ma osesei no kana kukutana na itulumo sia umamai wa matukua ila siende kwikumbila ndi kauta ndini waonenania wa bamwe katikati wa minister wa osesei wa ndini wa Kenya Professor Kithure Kindiki na munyanyae wa Uingereza Tom Tugendhat ni metikilana kwikia ilovia mbinge maundoni makukutana na maubithuki ma umamai mitandaoni kana cyber security kwa ile kisomo cha mawindu sio ma polisi siko sia uma mai maubithukia kana terrorism kati wa sindu inge mbingi kauta sio konia usesei nikikalo kibikitwe ni anene mausesei wa Kenya Inspector munene wa polisi Jafeth Koome munene wa Isalo DCI Amin Mohamed kati wa ange kauta confirm that we have signed a renewal of the joint security compact between Kenya and the United Kingdom. Is an outcome of what we have just signed off is that we have identified the need to strengthen the flow of illicit financial activities and to be able to rein in on money laundering and the financing of terrorism and other illegal activities. And so working together is the only way to secure the British people, just as it's the only way to secure the Kenyan people. So this partnership, building on a long and deep history of friendship, is exactly what we need to be doing together, and I'm very proud to have a friend in Professor Kindiki. The UK government is already supporting with 1.7 billion shillings a year counter-terrorism work in Kenya. This is a huge contribution to a very large effort by the Kenyan government. But it's a contribution that matters fundamentally to the British people, so that's why this investment is there. Kungi ndi ya Kenya ni kuendea kuthukuma kwa bakwi na ndi ya Israel ni kana kwa ilia utandithia wa kukilia enenthi manthi iseli wi uneni wake musumbi ya Ruto itina wa kutambuka ndi ya Israel na kwithiwa na unenania na musumbi wa ndi ya Israel Isaac Herzog. Ruto no wetie kana nimeambia kwithiwa na ndeke cia kuthi imwe kwa imwe mubaka Tel Aviv. Our honorable guest, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief
of its defense forces, His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, and First Lady, Mrs. Rachel Ruto. The level of bilateral trade and the ease of movement of people and goods between our countries has not been consistent with the totality of our common aspiration. However, I am glad to note that following our discussions today, our countries have signed 2 joint declarations of intent on tourism and environmental protection. I am pleased with the consensus reached today by our 2 countries on establishing direct flights as soon as possible between Nairobi and Tel Aviv. These direct flights will not only facilitate trading relations, but will greatly increase the number of tourists visiting both countries. Many of us coming for pilgrimage, and many of you coming to visit the cradle of mankind. Apart from the irresistible touristic offerings of magical Kenya and the Holy Land, there is an abundance of complementary opportunities between us as a thriving regional and continental hub and gateway to East and Central Africa, and Israel, which is a recognized leader in technological innovation that power heavy industrial and civil engineering, smart agriculture, irrigation, security ICT, and of course, health and medicine. Cybersecurity, particularly, is an important space of cooperation where Kenya can immensely benefit from the Israeli experience and expertise. Mutongo imathauni kana kambuni wa Safaricom kwi umundi ni uwetie kunengani kimanza cha shilingi bilioni 9.5 ili kukwata mbau mathao ma mukondo wa kana wa Kipkeino Classics na alamba vaniwe kutwaiwa wanathatu wa matuki 13 mwaini ukiwanzani cha Mo International Sports Center Kasarani. And it is in this spirit that today we are here to partner with Athletics Kenya in this Kipkeino Classic. And we strongly believe that as a business, and we strongly believe in Kenya, and we know that running, athletics, marathons are part and parcel of our heritage as Kenyans, and that's why we decided to partner with Athletics Kenya in this series. And we have done a partnership for 9.2 million, where we are giving in kind and in cash towards the Kipkeino Classic. This being the 4th edition, we're excited as Safaricom to be part and parcel of this series, and we look forward to partnering in many more athletic events around the country. There's been a season of ceremonies as we come very close to the actual event on Saturday 13th. We are very happy that all these ceremonies are coming to support the Kipkeino Classic 4th edition. So today we have got Safaricom, welcome them here to come and join us in supporting this event, which has grown from the first event up to the 4th, which we are doing today.